артынан таңдыштырып. Ündüğünü ürünü buzkanı sekeretçiler. Üdü elbette sıralar doğrusu nokta astı. O sahsetçimin tüdermekke, sanattan sanat birini ılan, üdüğüne sıraya tartı hizmetime bıstı bakka para tuttu. Sınağa katırık oğurttoş bolatın, muzkanış bolatın, gün bu tarkadın oğan küyen sandılar. Sanattan sanat yığınılar. Üdüğüne kereye tartı hizmetime bıstı bakka para tuttu. Sınağa katırık oğamız kaneş bolatın, gün bu tarkadın oğan küyen sandılar. İki birinci sınavda gece bütün anda cüzdağı sportini alıyorlar, kulturuna meriyatinin kıttılağa. İki birinci sınavda kabil kivisni Respublikanskay oğul büyük kolektiflerin konkursun kıttılağa. İki birinci sınavda tersi sonra Respublikanskay sportun jüriden biriminin ılgıda. İki birinci bir yılda Praznik Tersitori Respublikanskay konkursun stiliyaktı kıttılağa. İki birinci bir yılda Полярная звезда телевизионный конкурс лауреата. Эйги болгон тоотулар катырык оголус канеш болатын, күн бүтөр кайтырын оон бен самбылын толорудугар симектер. Салаятчы Иванна Михайловна Винокурова. Быйыл Хатырктагы оғымыз ганеш болатын 6 сыл төгірік үйерінен 6 үйерінәтчі хореография кылағын бітерділер. 90 тыстығынан көрсе қайын выпускницалары Пурина Маринаны, Чепалова Юлияны, Парнюкова Аленаны, Лепцова Катяны, Прокопьева Хотяны, Ощепкова Саркыны. Тыл барар оғымыз ганеш болатын директорыгар Валентина Яковлевна Петрова. Добрый вечер, дорогие наши родители, бабушки, гости. Вот и наступил... Ой.
Добрый вечер, дорогие наши гости, родители, бабушки и маленькие детсадовские дети. Мы вас ждем, мы вас ждали целый год, готовились к этому году долго и упорно. Вот этот год знаменовался годом детства, поэтому наш концерт мы решили начать с торжественной минуты, с приятного момента и наградить год детства и детского спорта. Почетная грамота награждается от имени Министерства культуры Республики Саха руководитель детского ансамбля Кын-Батархая Винокурова Иванна Михайловна за личный вклад в реализацию программы года детского и детского спорта. Министр культуры Борис. Поздравляем! Как вы все видите, нашу школу окончили 6 прекрасных девочек. Тут есть наша девочка Марина, которая приехала в нашу школу 3 года назад и удачно влилась в наш коллектив. Поприветствую Маришу. Следующая выпускница, наша самая высокая, стильная девушка Чапалова Юля. Следующая девушка наша тоже красавица, Алена Парникова. Очень немногословная, но серьезная и вдумчивая девочка Катюша Слепцова. И наша самая маленькая, но сильная по духу Прокопьева Мотя. И наша круглая отличница нынешнего года, выпускница 2001 года, все они выпускники нашего нового тысячелетия. Поэтому мы решили нынче школой спонсорства силами преподавателей и учредили нашу школьную стипендию и разрешить ее зачитать. Настоящее свидетельство выдано Ощепковой Саргалане, выпускнице хореографического класса 2001 года, в том, что ей назначается школьная именная стипендия в размере 350 рублей. Разрешите вручить. Кроме вот этого, лично сейчас со словами напутствия обратится педагог Винокурова Иванна Михайловна. Türkiye'nin hatırgoluqtaqtara bugün bir konserti bola turur, ona bıyılgı 2-1 sılaq выпускниктер bütün atara turur. Men öğretmen olar bir xabaremede 5 yılı bay verildiler. Respublika oğul köy konkursları kıttan geldiler. Onu elbette bildiler cihanı ben öğretmen ki bu onun kinderge bağırıyor metin nigetin ünlü ucu bitti diyen baran xalbakalar ona daşı olsun o biris klahir direktörler ünlü müzikalli şkollarının bakka kurup bulduk gelen aktivlik kıttığını ansambulların kıttı ünlüleri cemin erenevin ona bağırıyor metin kinderge nigetin öğretmenler ürdük sitihileri oskolağa Она опционально активная школа, музыкальная школа, нехиление, олор активная катына лахтара диеген бүгін. Она был бияха Ощепкова саргы, барты без туйгун ценанан битері ehen менкіне яғаделеметі, онан бейкіне номинация білдер, лучший выпускник 2005 жылға лучший выпускник тембет. Аделебет.
Eğerde tüm barar oğa muzikani şkolatın törepitteriger. Günde olur bütün bir bu altta onu bir sığustada öğrettiren, o müzikalini şkolatı öğrettiren, ünküye bugün ılların bu yıl biterek dörek yeğeleri oldu. Onun bir olur bütün bu terapitter attırıttan uçtarlar bütün iz sürapititten ağdalı bütün kömürlüyor kayı. Tabii var bilir bir kurduk bir olur bu kırcık, oğullar bu talanlar elbek, bir olur bu elbaktık sürdüler kötüler iter ahına it vakit kötünler, ördük lauriyat akıt iyi sitihilenliler, iti bir oğullar bu dere bol bakka bir bütün nehirlek bit öydüre inten taksar, iti şkola da bolluğun, administrasiya da bolluğun, onun barıgıtıgar maktal tığlayet yaptım bari bir terapitler attırıttı. Onu boğular bu kadar ötten etili bütün kurduk ördük sitihileri. Toygun da ruhiyanı, gılarına da ruhiya var bulatın. Kelep de tügürütte bir oğular bu talannak oğular elbakter. Bilgin dağın iti kıra ikis pirve klaslar kıtta varlar. Ösöden buradan yıktırı turdağa. Onun bir inniki keskiller oğular bu kadar ötte dağını bu oğular da var öste çügey sitihilenen öste çügey bugün bu da kaydıraatı süpbekke simelibekke öste de öğret utanlar İdde hediyaktır ediyen, onu bir hıttın administrasiyada terapitler de tülerden övül bar bulayan maktan yaptım bağır evet. Tabii bir maktan tüller bütün onun için bu koreograflar bu diğer Ivanna Mikhailovna Vinokurova şkola direktörü Valentina Yakovlevna'ga emi öldük maktal bütün birileri yaptım bağır evet. Kendiler bu bir oğullar bütün sayınların ünkü kabullar ıllarınlar üstün küylülerger kök verenler öğreten takayan batı dakay iddihadarlargar öse dökkeler öttüger iddihadiyaklara diyen ota bagatı bildire bitti. Temanım onu bu manan sivesten bihige terapütter attırıttım bihi gündüdük sanır koreograf bitiger Ivanna Mikhailovna onu kıtta şkola direktör bitiger Valentina Yakovlevna'ga köre semey belak bitin tuttara bitin kömürler. Eğerde tüm barar Максима Мусабатның orta şkola atıttan Marta Vasilyevna Vinokurovaga. Ötür gününden gündü terapistler, öğrenekçiler, onunla bugün müzikalni şkolanı bitirer выпускниктар. Begi nehliyet bitiger emiye bu iki tığınca bir sürbe biris üyege amanlaygı выпускниктар begi inni bitiger müzikalni şkolanı biteren turallar. Begi oğlar bu kere eygetiger, kere sanandan, onna bu kere eygetin kiyen dalağına eygetiger emiye manlık kurduk. Bu üyerak kemiger sitispit bililerin, joğurdarın, kengeten, kiyen artık ayanlılargar bağa sanabıtın etebet. Onna müzikalni şkola kollektivigar manlık sitihileri, ürdük sitihileri respublikaga taharbıtların kurduk. Emi ülelerin uğarak bakka ıtallargar onna bilgi yörenetçiler bitiger kiyen solu arayan manlık ütüye kere sanağa eygege uguya turdunlar diyen bağa sanabıtın etebet. Onna bugünkü выпускниктар bitiger Oskola kollektivin pravkomun atıttan semey belak bitin tuttarar bitin köngüller. Gündü oğlar bu dedim gidin hıktı bakka, egi çoğur budun üstte sayınlara turun.
Ого музыкальный школатын оғылырын өңнәстерін атыттан тыл барар Намина Лукиноваға. Күнде выпускниктар. Иширак битеттен музыкальный школаны бүтәлбек кетіннен ағаддәлі бет. Үнкі алы бар ыллараңыт, кераға үтеуған тардығаңыт, мәгде үйері көті сылжын. Бағарабыт кытанық доробияны уанна үйері қатыгар сетихилері. Үчігайы бағаралар қатырықтағы оға музыкальный осколатын үйері нәтчілері. Көнде олар бұтын бұйылғы оға музыкальный школатын бүтер біттерінен выпускниктар бұтын өсі түгіл ететек істегілік әғаттар еқай. Быйыл хатырык оға музыкальный школатыгар саңа хырлыбыт эстетический класска элбе оға веренер. Бұл олықтолыруларыгар Струве айнетыгар Пёстрый Колпачок. Thank you.
Оголын фортепиано отделения Оға музыкальной школы тыгар үләдир. Класс преподавателинен үләдир Валентина Яковлевна Петрова. Истик быйылғы Москвы класс үләдир. Андрей Иванов Толову тыгар. Шаинской аемни тыгар Кузнечик. Oğuzhan'ın gerekemez. Oğuzhan'ın sürpüt öpüt, körülelik, katırgın kırtallara. Menik dedik Oğuzhan, İlk fakirleçlerin doğruları. Ülkü kılağını 5 klasların öğrencileri doğruları ver. Современный ülkü.
В исполнении ученицы первого класса фортепианного отделения Анжелы Потаповой «Будницкий. Марширующие поросята». Ляховицкая «Где ты, Леха?» в том же исполнении. Фортепиано кылағын иккис кылағын ойнатчытын тоғырутугар, Аня Сидорова тоғырутугар, Чайковская имнитигар вальс.
Ülkü отделениятын бейс класстарын үйернәштері толығыларығар современный ülkü. Say
wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. It's always from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC, you liked it on the EVB. You couldn't come for free. She's a real lady. And as for me, well, you'll say, slam your body down, the body's all around. Slam your body down, the body's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Slam your body down, the body's all around. Slam your body down, the body's all around. Slam your body down, the body's all around. Slam your body down and so you can say ah. If you wanna be my lover. Спасибо. Үңкү отделениятын 2 классын өйнәчен толыруларыгар Хавананна. Фортепиано отделение öğrençilere Анжела Потапова, Андрей Иванов толыруларыгар. Шел по дороге жук.
Оға музыкальный школатын выпускниктарын тоғырыларыгар Сақалы үңкі.
сүйренечерин толыруларыгар маленькая скрипачка. Раймонд Паулс, колыбельная, поет Айлана Дьяконова.
Күнді көрәтшілер свидетельствовыд аяннан кәдбетінен білеген выпускницаларға свидетельстваны тұттара күтін көмілі. Дорогие наши зрители, вот и посмотрели вы наш концерт, порадовались нашему искусству. Спасибо вам за большие аплодисменты. И вот нашу школу нынче кончили 77-й выпускник. Поэтому мы сейчас приступаем к самому заключительному нашему моменту нашего концерта, к выдаче свидетельств. Свидетельство номер 77 выдано Слепцовой Екатерине Ильиничне в том, что она в 1996 году поступила в детскую школу села Хатырык и в 2001 году окончила полный курс школы по специальности хореография. Разрешите вручить. Свидетельство номер 76 выдано Парниковой Алене Егоровне. Свидетельство за номером 75 выдано Чапаловой Юлии Игнатьевне. Свидетельство за номером 74 выдано Прокопьевой Матрёне Ильиничне. Свидетельство за номером 73 выдано Пуриной Марине Егоровне. Свидетельство, которое написано красным шрифтом, красный диплом отличницы нашей за номером 72 Ощепковой Светлане Иннокентьевне. А теперь слово предоставляется родителям. Они вручат свои подарки. Оғылар бұтын, оға музыканы школатын бітербектерінен өсті төгіл өтейдегі істейдегі әғатталейбет. Үнкі ұры кәрейкеті жыл қонық олар етігір. Бас біріммет ұғын елі. Саңаттан саңатыны ұлан, өтеуға кәріға тарты лесетеме бұстыбаққа салғанан бара тұрдын. Манан қадырықтағы оға музыканы школатын бір сыллағы отчетный концерт өміктелер. Барға мақтау болдың әйеға, өйені музыканы үкүйіне сәңер әтшілерге. Оғантауы дейін қайы баларың. Анығызғы көрсе қадылы.